бинандагони азиз, мо боз дар шаҳри Месн, огайои Амрико ҳастем. Боз дидори ҳамзабонон, боз дидори тоҷикони муқими Амрико. Ва имрӯз мо аз ҳаёти тарзи солим, яъне шуғли варзишии тоҷикони огайоро то ҳадди имкон ба шумо намоиш медиҳем. Пас ҳамроҳи мо бошед дар ин барнома. салому алейкум олимҷон ака. салому алейкум талашо. боз ҳам хуш омадед дар охаё. ташаккур, саломат бошед. олимҷон ака, ба фикри шумо варзиш чист ва варзиш ба одамизод чӣ медиҳад? варзиш ба одамизод пеш аз ҳама саломатӣ медиҳад, умри дароз медиҳад. ба корҳое ки одамизод мекунад, бо саломат шуда иҷро кунад, вай бисёр корҳо зебо мешавад. варзиш ба инсон рӯҳият медиҳад, саломатӣ медиҳад. 95% касалиҳоба шифо медиҳад. варзиш барои инсон шифо аст. Бале. мана амин 94 сола. ҳоло он кас забонашонам, ақлашонам, танашонам бисёр ҳамешнад. барои чӣ? мақсад ки он кас бо варзиш доим пайвастагӣ дошта? дар ҳаракат мешавад. ҳаракат ҳам ин варзиш аст. соли манамин вай фикри солим дар кори инсон ба қалбаш равшан, қалбаш шод бошад. одаме ки сил мешавад, вақте ки асабӣ мешавад, вай вайрон мешавад. тани инсон заҳар коркарда мебурад. ин ҳамин одама мекушад. барои ҳамон чеҳраи шод, табассум умуман инсони бисёр шифобахш аст. бале, ташаккур. дӯстон, ман дар оғози барнома, дар саломи барнома гуфтам ки имрӯз мо аз ҳаёти тарзи солими тоҷикони огайо, яъне аз шуғли варзиши онҳо ба шумо намоиш медиҳем. биёед бо иҷозати шумо ба дигар клубҳои варзишӣ равем, бо дигар варзишгарони ҳамзабонону тоҷиконамо дар ин ҷо вобӣ хӯрем. шумо тайёр ҳастед? бед равем. олимҷон ака, ташаккур барои суҳбат. номи шумо чӣ? диёр. офарин. диёр паҳлавон. акнун ҷӯйротонро шинос кунед. номои ино ки? кани номи шумо? номи шумо? исматулло. номи шумо? эргаш. офарин. ин ҳоли кам каломшам нолитар мегирам. Can you say again, please? Again? Salon Tajikistan. Who teach you? My friend, I recognize you. Show me videos. Show me videos. Yeah, thank you. شما باید از آموزان در سالن تاجیکستان. سلام چطور می شود؟ تشکر چطور می شود؟ با خالق شما بسیار ببینید. معقول است. Can you say again, please? سلام Tajikistan. I get it right? Yeah. Very nice, cool. And today I came here just first I want to watch your gymnastics and can I do some videos, some clips? Oh, absolutely. Yeah. Thank you. And this is from Tajikistan. It's 100% cotton. This shirt. It's like handmade, and this is small gift from me and from my brother and from my country, Tajikistan. I don't know what to say. Thank you. It's not big gift, but this is one t-shirt more because
this is like for this gym, and when you're doing gym, and this is good for you because it's cotton too, and like for sport dance. Thank you. Thank you, Nick. No, it's nothing. It's like for friendship and for meet you here. You wanna start now, Jim? Yeah, let's go. Yeah. Can I go through? Yeah. Thank you. Thank you. Alright, Owen, get started with our second event. Keep impressing me with that strength. We're gonna work some parallel bars now, okay? Okay. Awesome. Let's get that started. олимҷон маъруфӣ марди тоҷик муқими амрико ҳоло 58 сол умр дорад. ӯ мегӯяд шиёри ман дар зиндагӣ гуфтори нек, пиндори нек ва кирдори нек аст. дар суҳбати пеш аз сабт ӯ гуфт: тамоми умр ман бо нақша зиндагӣ ва кору фаъолият кардаам ва маҳз риояи нақшаву ҳадафҳо маро ба қуллаҳои баланди орзуҳоям расонидаанд. рӯзи ӯ ҳамеша аз соати 6 субҳ оғоз шуда пайваста бо варзиш ва мутолиаи китобу рӯзномаҳо мегузарад. шунидан кай бувад монанди дидан. биёед ҷаҳду талоши ӯро барои нигаҳдории ҷавонӣ, зебоӣ ва солимии бадан бубинем. Good job. It's crazy. Gymnastics, best sport in the world, and it's the best sport in the world. It's the hardest sport in the world. Usually you hear people who are like 20 something like, oh, I'm so old. And then you meet someone like Oli, 58 years old. He's doing round up back handspring, round up back tuck. He's swinging the handstand on T-bars. And that's such a huge motivation for me because I still train myself. And I want to be that age and still able to do that awesome. Like I want to be able to have all the strength, still be able to do gymnastics when I'm 58 years old. So being able to meet Oline at his age and see all the amazing things that he can do and still learn and progress is really inspiring for me. Yeah. Nick, did you meet like this age, in his age, some guys who want like gymnastics, hard gymnastics, and doing like hard sports? Did you meet before? No. Sometimes you meet older people who they try and then they just give up. Oline doesn't give up, and that's also really inspiring. I haven't met anyone that age who can still do gymnastics at that level. Really inspiring stuff. But he's different, yeah? He's very different. Very different indeed. He works hard. ҳангоми машқи ҷисмонӣ ба шумо истеъмоли ягон дору лозим нест. риояи дурусти тарбияи ҷисмонӣ ҷавоби ҳама доруҳост. абуалӣ ибни сино. Before I met Olim, I knew nothing about TAJIK, the language. You mean Tajik nationality? Yes. To be able to become cultured, and it's nice. Like I teach Olim some things, and I feel like he gets to teach me as well. Like I learn about a culture that is beautiful. There's acting,
the buildings. I haven't been to his house yet. Oh, I'm good. looking. He's invited me though, and I'm looking forward to. I'm looking forward to meeting his children, seeing his home, and then hopefully one day having him in my home too. Wow, and perfect. it's also really nice too. Like it just, his English isn't very good, but he speaks gymnastics. Yeah. And that's all we need. And it, regardless of culture, skin color, religion, and everything else, we can come together with gymnastics. And I Okay. think that's really beautiful. Very nice. шамшери ҳақ на барои ҷабру ситам аст. шамшери тез барои далериву қаҳрамонист. абу абдуллоҳи рӯдакӣ. Wow! Clean? Whoa! You didn't even need me! That was good. Nick, he told me he had to plan. He had planned to be master sport. And what do you think about his age and can he be master sport? I think that word master sport is a little bit subjective, in the sense that what is a master? And I think in Olian's case, when you say master sport, I think anyone can be the best version of themselves if they work hard, regardless of age. And I think Olian is walking proof of that, that no matter how old you are, It's not about age, yeah? it's not about age. Anybody It's about how hard trying you work. can be a start, can be like master sport. Anybody? Yes, if the effort is there, the hard work is there, and you're consistent with that hard work, absolutely. Okay, 100%. Yeah. And in the last, I wanted to know what plans you have with Olin about like gymnastics, like sport, like gym every week, like that's it, nothing else. For right now, yeah, just coming into the gym and having fun. Yeah. And I feel like that's where most of the magic happens. Because if you're not having fun, then what's the point? You're not going to get better. Yeah, yeah. But for today, for now, it's just gymnastics and have fun. Yeah. Just gymnastics and fun. Yeah, and have fun. That's it. Yeah. That's it. Okay. But about master sport, if you want to be master sport, what we will do? Like which line? What's the lines? Yeah. The lines, Yeah. the events. Yeah. I could see Olin getting really good at parallel bars and floor. It all depends on how much he wants to push himself. And if he wants, again, I don't know what a master of the sport is,
But for Olim, I think what's important is that we focus on having fun. As long as we're progressing and he keeps getting better, that's what we're going to focus on. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Yeah, okay. Try to get your knees up a little yeah. bit more. Don't, you're gonna. Now I am jumping and thinking. Well, you feel how you're going back Yeah. so much when you take off, but your arms go straight up, and then when you bring your knees up, don't throw. When you throw everything backwards, that's what's gonna happen. okay. You're Alright. gonna go straight up. Thank you, Olim. Good. Excellent. Let's see if we can start trying front pike. The front pike is when our legs are straight, and it looks like this. Cut to the top. Keep your legs straight. Yeah! You did that better than me. Good job. Your strength is very good. I am really Can you say something interesting about your life, about your gym? Yeah. Yeah, please. Yeah, absolutely. Am I talking to you or am I talking to the camera? Yeah, to the camera, To please. the camera. Okay. So yeah, my name's Nick. I am here at Kids First Sports Center in Ohio, but I wasn't born and raised in Ohio. I was born and raised in New Jersey, Summers Point by the beach, and I was going through life. I was going to college, and I had about 2 classes left for my bachelor's in physics with a minor in mathematics, and I decided to leave so that I could coach the best sport in the world, gymnastics. And right around the time that I decided to walk away from academics, I had this awesome opportunity to come out to the #1 largest sports facility in the country and train a boy and work on a boys program, which was my dream. There was no boys gymnastics in New Jersey. It was all girls. So to be able to come here in this beautiful facility and get to train some of like the best hardworking boys in the area was a dream come true, and it really is a blessing to be able to come here every day and work. Thank you, Nick. You're welcome. About people who watching this video, and if some guys want to contact with you, how people can find you with Instagram or some
Yeah, so Instagram is the only social media outlet that I have right now at the moment, and that is Nick Falciani, FALCIANI_balance. And thank you for following me. Yeah. Absolutely, it's a pleasure. It was really nice meeting you. Thank you. Yeah, you're welcome. Tajikistan rahmat. Again. Tajikistan rahmat. توجیکی من تو فرزندی عزیز و ارجمندی تو چون اجدادهایت سربلندی Mənim nomam Diyor Mandasova. Mənim nomam İsmətilla Manyuzdasova. Mənim nomam Şəxriya Mansezdas olan. که حیات فرزندای از سال خودی تدریس می‌کنه. من معروف جان 3 ماه بازه اینجا آبازی می‌بیاد سرش می‌ترسه تازه ارچیات دیگه. بینندگان عزیز باز هم سلام میگه رو برای ما هستن روکی اسمانوف چمپیون چند برتر در نمود ورزش وزن برداری. خب بسیار خوشحال هستم با شما آشنا شده. شما از چمپیون شدگی این کدام باید بکنم این رسمی بسیاری شما اتای آمادگی وقت آمدون اتای شما یخی نستشدن چند شده اینجا چند سال بود؟ Bizim burada solanlar güzel. Bakın çi kadar sol şut baskan? Hatta bir maç şans var. Fikratım var neyse planım var. Yani mesela var Ohio mu soruyor. Darabın anı hatta Amerika'ya güzel bir fikratım var. Training işte bir plan var neyse. Öyle kenarlıdan öyle. Öyle öyle. که در دوره بزرگی خانواده اگر انسان یک انسان بسیار بهترین ویژگی همه جوها یک
در سپورت هم موفق شدم یک مرتبه‌ای بالام چمپیونی در جهان جای دیو گرفتم در آسیا 4 مرتبه چمپیون آسیا شدم عموما در حیات دیدم خیلی پدرشون بسیار بزرگی اما این وزن بالام برداشته تو چقدر کیلو؟ من 100 کیلو برداشتم. 100 تا 200 برداشته حاضر اگر یک تخمینا ایمیل چقدر کیلو برداشته؟ 120 کیلو برداشتم. 120. ҳар як падару модар мехоҳад ки фарзанди ӯ солиму бардам ва ба ақлу дониш калон шавад. варзиш дар хонаи мо садсола ҳаст, шуғли маъқул аст. мактабе ки ман аз падару амакам ёд гирифтам, акнун мехоҳам ба фарзандони худ ёд додам. тренери аввалини ман амакам буданд ва спорти аввалинам гимнастика. акнун мехоҳам тренери якуми писарам худам бошам ва спорташ гимнастика шавад. варзиш ин беҳтарин одат аст. тоҷикон аз қадим тани бузург доштанд. фахр мекунам ки дар оилаи солим таваллуд шудам ва фарзандам худо хоҳад солим тарбия мекунам. номашон темурхоли 3 сола аст. боз 2 духтари дигар дорам, Сабрина, Ҷасмина. онҳо аз пайи илму ҳунар. من مشغول میکنم چمپیون میشه ورزش پپش ورزش پپش ورزش پپش از تیم دینامو تیم اوریون با سلام از تیم اوریون با تیم دینامو سلام голи командаи Орион муборак бошад. Ҳозир 1-1 шуд.
имрӯза одамои саломатиш дар бораи одамои саломатиш бисёр кор карда истодааст. Имрӯза наука мегӯяд ки беҳтар чем 6 кор кардана 6 кор кунад беҳтар. Барои он ки саломатӣ беҳтар мешавад. Касалҳои дил, қанд, рӯғанҳои зиёдӣ 6 кор кунед агар дар ҳаракат мешавед, овоз мегиред, кор мекунед, 6 кор кунед агар одам накора мешавад. Асли вай нест. Аммо ин хеле совуба бехоҳед мана баланд мекунед, на? این الکترونیانه الکترونی در مدت همین کار میکنه تایپ ببینید در حرکت هستید همه وقت یعنی شما در نظر دارید که برای سلامتی خود این است که همینجا ورق باشد همینطور بنویسید اجرا میکنه کاری کلکلی باشد همینطور نویسته کار میکنید یک حرکت کنده ورق میگیرید همونجا یک چیز گرفته مثلا در تمامی اینجا ورق تو گرفته کار کرده آمده وقتی حرکت یعنی حرکت کار میکنه اما نمیشه ششتن حرف کسر نمیگیره در کست کار کردن حرکت بودن همه بهتر سلامتی بهتر میکنه موقع شما چی؟ وقتی زیاد می نویسید بدونید من اصلا کار میکنید از تجربه دیدم اگر شما یک ماه دو ماه ایستاده کار کردن گرفت بعد یک وقت 6 کار کنید اگر شما میگید که من 6 کار کردن یعنی اگر این مدت عادت میکنه عادت میکنه روز یک سلامتیتون بهتر بهتر میشه خود در حرکت خود در حرکت میشود شکم نمیشود آدم استروی نیست خیلی بازیش برای بازی فقط میگم بسیار کلای بسیار روحان یعنی با ما مخصوص بود از من روسی در همین کار یعنی با همین استایل باید کار نکردن مثلا رستو نویستن رستو در کار کردن پیشنهاد شماست من یک بار میسنجم شاید بسیار باید باشم برای سلامتی من خوب باشم میسنجم فکر میکنم که با شما این چیز خیلی معقول بشه بعد از آن که خودتان کار کردن حس میکنید خودتان نقص حس میکنید خودسان حس میکنید سلامت‌تر میشه حس میکنید بعد شما هم برادرتون بگید که کار کردن نادرست هست میگید از یک جای آز میکنه در اومد وقتی ما خروج میسوزی میکنید بعد از همین وقتی تو که کاری میدارید کار میکنید اونها زود خوب میبرد 6 تا وقتی میخورید کار میکنید 6 تا کس خوب میبرد اونها رسول خوبی هم حرکت میشه در حرکت بگی انسان تمامت را احتیاج نداره تمامت 30 نقطه احتیاج کنید روحی گذشته کنه شاد کنه روحی رومیز روحی سعدی جانی فردوسی بزرگان همشون روحشون شاد کنید روزهای شیرخوانی شود در اوهایو روزهای مثلا سعدی شود در اوهایو این وقتی که اون سعدی روزهای تولدش در پروتکل خود نوشته در جهان نشان میکنن این تمام جهان اینا خواهد کرده این چیزا ما باید میشه نشان میکنن ما اولادهای سعدی باید این چیزها به اعتبار داده که من کتاب‌های خوانده بین خود گفته زبانی ما آخر زبانی ما زبانی تاجیکی فارسی زبانی خودی ما هستیم مثال در آلمان گرمانیا در یونیورسیته هاش زبانی تاجیکی فارسی یاد گرفته ایستاده سعدیه اثرشون یکی حافظه شیرازی اثرشون خوانده ایستاده که من میخواستم که خودی خودی همین زبان باید ما این زبان با ما کدوم برای موندگی مدنیت میراثی بسیار قیمت‌بها برای ما مونده اما ما این میراث بیشتر استفاده داریم نه فقط ما دیگر ملت هم استفاده داریم و قدر این زبان میرسه این زبان رسم و کمک شما هم نشد که
برنامه شناس کنید یک برنامه ها که آدم ها فهمن تشکر مدنیتون بلند شد با تمام توجیکان اوگایو و همه برادران و خواهران سلام من و رحمت مرا رسانید. من بسیار بی‌ندارم. تشکر. من انیسا، من هفت آوردگی من سپورت نازک بینم. بخوابان پایسیز و بش. саъдии шерозӣ мегӯяд ба даст овардани дунё ҳунар нест, яке-ро гар тавонӣ дил ба даст ор. варзиш ин на танҳо саломативу ҷавониву зебоист. варзиш ин муаррифгари миллату фарҳанг ва нуфузи ҳар як ватан аст. фахр мекунем ки дар чунин кишвари бузург тоҷикони мо пайвастагии доимии варзишӣ доранд ва дар ин самт борҳо пирӯзу муваффақ гаштаанд. ҳамеша бо варзиш бошед ва номи худ ва номи ватани худро ҷовид нигаҳ доред.